Ka mutegeri wa Wero TV na ni wega nonto wa kuthura kurumira ntito cietu tha imwe nkugwate ugeni betagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio muthenya wa umuthi ni Purity Richard mbere bururu ino ni mucia ntito iria tukubanganiritie Mwendo kugiaga na mtu murume magutuni kuraga mwendo wawe amurenga nkingo Maoni ma mwingi kiri muswanda wa kuingiriria gavana Kawira Mwangaza Maandamano mama ndagitari Meru ntuko ya gatano magomete Kari ya thiru kumeneria mubunge wa Odan Kili ni kuthuka kwa barabara. Tukiambiria karintere mwanya shementi yo monde imumirite kuruta moni mao iguru ria muswanda wa kuingiriria gavana wa Meru Kawira Mwangaza karimama nimonekanite kugwata MC Mbaru mangi makigwataga njara gavana Kawira Mwangaza wandene ya municipality akari nimonekanite kuregana na utongoria wa gavana Kawira ona nyuma ya kwarirwa ni MC wa Caleb Mutethia Mutugikare atuambiririe na inu Muthenya jwanaru akari kuma wandi mwanya ja kaunti ya Meru ni bethirite bagicumire kiritwo mwanya biria bigwiki bia kurita mauge jawe gurwe muswanda jwetano jura jure mbunge ya Meru jwa kweberia gavana Mwangaza gitine muswanda jura tine MCA Zipola Kinyawi Geta ZDK na nowe munini wa mutongiro baraba ingikire mbunge ya Meru na kirikaro kya Sentimere Immaculate Gatembe wandine abothuguci centro akaribona ne kugwata muswanda Jumbaru kuma miaka ewire tuthiritie gutegintu tachapu tukuona mwaka na nde on the ground njira cietu thiaine terrible mess na kila kitu gutikyo atuthithiritie buru mama otonya gitine giki kya ngavana wandikithitie youth pangana bam abo centro we mama ukwewa kanya ka mbere kakwirira kana wejo wararia na tongere bange ukuremwa ukwewa kanya gatwiri senate ukuremwa no ukwewa kanya kange ukuremwa na ndigwari no ndoro njogwe kirethia tietere Meru kare Kienine kya St. Pius Nkobo wandine ankwene kinyakariba uko bakigwatana na MCS kwengatanga bana Mwangaza gitene tibala kimukari omoro wananire kugwata mbarunga bana Mwangaza kirika gita karato kare kienine keu We are not against your power that we gave to you. You should again remember that power belongs to the people. We gave you power, you now overusing the power. Itonogeta nuntu boa self-interest tiaku kwethirwo tikutia atongeria bangi kethira gokumena ima MCA ri inya daktari aba gukumena Kawira riani daktari ni tuge kuria daktari Gavana Kawira Mwangaza aendelee. Kawira aendelee. Acha wewe. Oto. Kawira aendelee. Wandine ya mitungu keni na kithunguri primary kinyagu kuonekana mukari omoko gwatambarunga bana Mwangaza na bau bange bakiregana no tongeria bwawe Kawira ane Meru County igihera tusokisanitie Meru County Kawira ane contractors betu baewe ngugi Kawira ane jensi na merenia stume barabara ne tuandikwe gross misconduct kwa nindi uga mama na ane Meru yone peace Eni ukona mwongotuliria gavana Maru kendo wa maendeleo eni utumba kwa maendeleo tutulitie Maru ngugi cionthe itite ni ndongi na ikyo kuga Kawira Mwangaza aendelee na kazi na niteni bila mbreki ajana kuni wandine ya Kiagu maendeleo ya Kawira utejo na nyanya kiani utejo bana na bana Kawira nwe murugi
nwe mutai nwe murei na gutikia kwenda kumenya bali sifia sana ulitige kwa koma kiao na nduga katu itikarire nyoma kuthi mtorombete kula tena gitumia kuromba kula imbeche ndiri twagitumira ku compromise senate imbeche ndiri twagitumira kugura MCAs na kugura koti lakini dhaidi itwamwete tugathigera kawaida koti bunge akaribane bonene koria bunge ya seneti gutigila ngabana Mwangaza kinya nao bakamuchokia Meru kairari ngabana nibatethia Meru kuthira thina ira bakugana ngabana ojo twambura mpamantu yo jakinya kibabwi igitaniri turenda mujathirie urote thina tukona This time tafadhali msirudishie Kawira Mwangaza. Tafadhali mugatucokeria mwekuru naja Meru kairi. Tekuru tukuthura. Ti mwekuru tukuthura. Ni utongeria butebui Meru tutikwenda. Wandine ya municipality gikaro kira ikuthithikite kamunde ormanto jagukare ojo. Tunapata 10 million kwa one. Sasa tumetupa 2 months tukinegotiate one fund. Sisi tulikuwa tumesimamia 45 million. Na saa hii tumekubaliana 33 million na ndio iko kwa negotiation. Ija Kenya MCAs baraba go support Kawira Mwangaza batumire tinya batani into goons. Caleb Nigeria agira ku disrupt the process. Alternative rato tumire katojo kire maratasi tuambie kuandika petition chetu na maandiko. To our MCAs buge baraba kugeria kodithia business with this impeachment motion. This is not the right time nonto to abodurere nonto body presentation na kenda bomba gututetera turi antu bakumara ward raba ingi bakoria ukethirwa nukuremo wi mama nukuremo yana baku ko bakaria ni ataumbokaria Meru County antu baube kubonde kanure mwane MCA 69 ka 49 kungina kumuriti ngugi wa thirikari ya Meru Ken Materi Gachege na igikenwe kirembisha ija kimakia bisaba mbunge ya Meru baraba utongerete karo kya mwingi nterechero irirwarira akiuge MC wa ukunetekirire kugwatana na ngabana Mwangaza na nkuru kya kiganwa kumeneria mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri akiuga ni wo kugwata mbaru mutaratara jojo kirinde gyakwa kije turenda boyetheria na ground ine we timao ire Ndikirio gwete ya mutomere babu ebana ni geni ne geburu ototo to kuga narua ni kuchoma ndara takaje kwachi ore MCA betekererie ibi gojerete maoni jari gote maoni to kwenda kubu Keri Podrant to Shawero reakwari etwa ni mutuge kare akari wandini ya Thwana Tigania West mariganite na utongoria wa Governor Kawira kire ikaro cia mwingi omondi akari mama merete MC wa Kinyara misi mamotithie karibare baria maugite ona ethirwa kwina ndua gatagati ga Kawira na mbunge matibatiri kwaga utungatata aringi kura kurukiri mameneretie Kawira ni kubaragania njori makimwiraga agutabarikia ni kwagira Kimiru gitio mukirimithika hena cio nkuruki akariba wondi ya Thwana Tigania West batirimene ntereti alimoro kurita maoni yao baba ingi bakionania kuria kwanirwa ko ikira bakuwa batewa kanyaga kuona ritingwe MCA bao kethira igweto Thwana are rwarera atuna mwenda ithile maiki ya mwera kethira ode kuwa sore ka mwera sore ni wino mongetie ni mbia mwera sore muntu tali akuga muntu atali kethira iti mwaina ineriora oh endudereo Kawira ntegemenya na mbia rwarengethera ndretera we kwa mko ethaiba no mukuru kiri MCA bonde baraba Meru na ethaiba ekuo bachoke bairwa arume be bonke inkome kariu arume 54 bake yonka mwekurura bamutia ambi babwe otire MCA wagira no tunabo kato bathurere barete kwa bweto batetegeria bona mbia ni kuiwa
bakira bakira oibete baonke ira ti privilege ira itia katiba kuringana nabo Muritere Ngui wa Gavana Kawira yuchangitie mantu Kithumba kaunti ya Meru. Itonete Kawira iruta Nguira muntu athiakia kwawe muchie. Ate kuwithia Nguira cha CEO. Onto si gavana CEO kana murwamirio county. Mantu yako bwithia kibinafsi kumarire yere Kawira antu endelethie murandi ura endelethe twikira itu kana endelethe twene atirau narekanire niyo woni muntu nkailela nkona murethia ararethira ura atebati kurethia mbi ibo kwa Kawira naite Kawira kaita ayeta kwa na mithira na uniform generation yetu esetha ara yarange guru kwa mami betu eno kana onto we nyuko iwa wegerete kinyanza akiura ngua endo koria muthira igura ngua maya ngua ire ciandikiri generation yetu setha Gen Z sindio eno getha nyuko wegerete are yara mwekoro ngambe stress mwekoro ete nyangi ngambe ete kinyambi mwekoro atomba etotarwe muthagogio mukoro nwarera na bau nwaura koto nwarekere kura koto araita kuya kurimairia ngambe riko gare mirwa kwende thiere teke gwere muthage ira aroria ne atekarire batunya ni ngwande ndiro milelo ndero nani mbati mbaya nderingira jimu ndamwira jimu ngambe rete gwere ambera ndringira bicha ndo meta ujarera ware kuria mwekoro wena thimo toringa bicha mwekoro ethera ndwe kwa mwekoro athometherie mono kie na murira thimo tati tukamenya kuringa ndamwira jimu jara bigore athimo jara biata bigore ambi thimo kuria tomete ada babera meringa dierie gwa agora bajorire aba ujarera aba yukia ma akayokia jama tabera ngabede yeriga wera kwene ngavana mwanja akawira rio mwe Kenya na waveti mbinya wa Machakos atokara akawira Gladys Wanga wa mambe atokarabua na Cecily Mbarire wa Embu atokarabua ende tukera wane kuru tukuthura twemiru tiekuru TMC thina ikawira no ntukintu kya mbere ate kwenda kungaindro ikatiba pore kuwa ngochi county iwe batikuranwa katiba ne kuwa ngochi angabana ni TMC ni ibonto twarinya na dietore anjim wa dona MCA arande bene Bwana Yesu asifiwe kwa katiba thina ere kabisa katiba niwe Kawira kakwenda kubwithia amendment katiba ko tuweke MCA atembi ateo na atabwithia na process yetu atia ebatire nanga Kawira kithai kakwenda kubwithia next time aike motion na ayu ikagua ate ko tuweke ndi MCA batibati wetha barembi Nkuruki bawete otongeria bwa ibuga ukene kanjwe njuri nteke na kwagiria kurubaiti yokeao bambiria weta kwegemea kuria muntu njuri kama kuronjeri ndaiye kwa mbere nue eta kona ntiwane kona right chiawe lakini akoro barandona mbere Kawira wakiwa Kawira abwithia na baki ndao ne aibu sana bawikira akoro betu mukoro njuri ncheke atirongwaira mwana Omero mukoro njuri ncheke atikana kamongo na kanda ibuntu barere ambariu Rwirombare oke seneti muswanda yoyo bakinyela ina seneti Kalwale na muomba akiwa anasikia asikue anasupport huyu mama turundishie tena chafu Meru ito burudha bala idai no ntoiba tuigwa kyo Meru watu atokurira katokorera kabisa ito yoringa nyari mbuwe kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbetawa Mukiri wa Mithika Mandagitari kaunti ya Meru monde ni maruthite maandamano manene mutindo baria mathiire mwanko bicini cia gavana ni kenda mathikirwa mugomo uyo uri urabanganiritwe oparaganitie utungata cibitari ni cia muingi wa mbiriria Ramisi Ndhiru na riu mariuga no mwanka mabingirwe wirane uria metikaniri na thirikari mwaka muthiru Aruti wira ma ugima wa mwiri matongoretwe ni mandagitari kaunti ya Meru ni makinyitie ntuko ya gatano kiri maandamano makienda metithirwa nkathi na rio twatinda mugomo tariki 5 mweri wa August na all health workers then ya Meru county tucheme ni aja twauma level 5 tweja twakurukira obichi chetu cha county assembly
na manto jato is so simple twejeta kubaririkania manto jara twarikanire nabo ati ni tukwenda tuthithirwe promotion na twetekanire na county assembly ati tugatengerwa mbeca chetu cha promotion batuka turejeta kubaririkania inya mbeca iria baturia bagatwikirage promotion chika mutilated inyaka nini maugite thirikari na muno ya kaunti ya Meru niregete kumabagutu na nikyo monete ni wega maandamane bitagwa areas mutuma ndugamirite antu baraba ejana ndawa ndiuga batwie katuonete thirikari ya Kenya enye kaunti ya Meru batiomba kuthithiria antu ontu bureko batiandamene batiringite gituma batingite mirango na no ntu twengejira kuma 2023 last year no tubona bamana bakuthithia na ndi batwie tukwira Meru baturekere no ntule tukare akuinganyo hospitali iu tutiomba promotwa na thirikari terende kinya twataka executive budget ira bekiria assembly batekira mbe as promotion ende tugoshukuru MCAs beto county assembly o Meru no tubakuona ere wothe kutwekira mbe as promotion na tukogwa pasi budget iwa haraka sana etanaki executive everybody apromotwe tuitire wananchi ba Meru ngoge. Thank you very much. Wirane umekanirite kirore kia ngwataniro na gavana wa Meru Kawira Mwangaza mwaka muthiru alienda opingwe. Gavana Turome ariwe kwina budget whereas na kume very well utina budget ba requested assembly umba kwethe ki approve whatever 200 million yet ekini assembly ki count fiscal strategic paper ni assembly ngwa ekirite nyarira gavana apishirwa atwerie tumwentu kwegana kenda implementment jetu ja health na ntukwegana isiathirire. Today we are doing the third year atatu involve nikie tumitwe the fifth day of our strike na ito kwanda kuga tutionete any goodwill na the county government of Meru no ntukinya ntukwira twa launch strike yetu atwerire kabatyo tuwe na ngoge mwana mwakoro momega akeja kurumo nyonto imwana ati mwira kabago wina maigo kanyunya subu akarame kwasi kenderia ringana mwana ore onka maugite mo matienda muntu magwikarande kwaria ni wirane uyu obingwe akethirwa ti ugu matishoka wirani that what we agreed on the 17th of November 2023 that it shall be implemented with the totality. We are not taking any chance. We are not ready for any dialogues that are not yielding fruits. The least that they can do is issuance of letters to all deserving officers forthwith. If not that the case, we are not ready to go back to our facilities. Kirishingi nteto gicangasa ni kiraumire thokoni ya magutuni utuku wa gukira muthenya wa umuthi nyuma ya muntu burume ukumenyekana ta Jacob Kang'ori kubithukira na kuraga mwendo wawe na njira ya kumurenga nkingo na kabyu akumwithira kirabuni na muntu burume ungi. Muntu mukoyo harakwire bau riu umuthi muthuganirwa uyu wa kuraga na Kang'ori ni mugwateni borishi ena kabyu kare aratemire na kontame inu na riu nabingirite borishi kurerekana ona narae gutumira mututigi shiringi 400 ende hatenukire kungi na kukirerwa ngi rwa Chogoria rwa University ya Chuka mwire wa murutiwira umwe skuruni ino ni weshe marangu ni mwethire kwawe nyomba akuite mututigi ethirwe ari kwawe gitini ni mukari umwe uria arathiete kumusua. Martin Mugambi hataririe riboti inu ya Keba. Chigombunge kia mara kumo tugubagukira muthenya we mundhikirerie na gutindia mantu njogu mantu manene mantu moneki na nkinya mantu makogegania mama wara karindika kona niu gwika mutheka munekairie chobia kena suit mantu mama marambirie tha 3 na nuchu cio tugubagukira muthenya we munthi mwekuru wa nkurukia miaka 40 hamuntetwe na kimindo nkingo na gukwa gwagwi mwendo wake Jacob Kang'ori mbali cia magutuni ambila kalimi ya kumtu akimindo na kuragwa alagirwa ku ametameta nionda je spindi ndeza kuona ndo na mtu nemurage uritwikika karimi wande na mwendo wake Jacob Kang'ori kabaranyunyaga na gwikenia kirabuni kimwe gigwitwa Cool Breeze mbari cia magutuni kana metameta kagita kare karikaririra karikire nikuromire waria Jacob Kang'ori na Irene Karemi Kang'ori wa kuma Kariesa Procation na Irene Karemi wa kuma magutuni sa Procation ara baranyunyaga mbani gwitwa Cool Breeze ya magutuni market ala Kang'ori ni arauragire
muntu gwitwa Irene Karemi amugita nkingo ya mumunta na kayo Kang'ori atorokete ũtugo babubu na gũtiga mwendo wake Karemi igĩtĩ-inĩ gwa burara karirĩte ĩndĩ atarĩ moyo na gĩkombe gĩake atakĩthirĩtie igĩkinya thaa 8 cia mũthenya we mũnthĩ Kanyoni muntu karatũng'unyoria tũrĩ andĩki ba ndeto atĩ Kang'ori agwĩkĩrwo mpĩni arĩ mbarĩ cia wĩrũ ntũrĩa kĩathairwo na Kayũ karakwĩrĩkana ikwara muntire nako mwendo wake agwatĩkanĩte nako na kũthaganwa no CS wa Magutuni na mbũtũ yake ya bori sababu ya 400 anasema ati ni 400 alimpea alafu akataka kumdudulia yeye. Kanyanga hapa. Kanyanga chupa baba. Kang'ori ariuga kabarũĩjaga na Karemi na Karemi kararegete na ciringi ciake ciringi 400. Kang'ori na no kuona imindo ya laulaganira jio Magutunia na jia. Kimindo kila la mutangire yake wiki. Yako gutunya. Mareno etamarĩrĩte igĩkinya thaa 10 cia mũthenya we mũndũ tũragwata cingi atĩ mũruti wĩra wa University ya Chuka Chogoria campus Shem marangwatire muoyo. Marango aririkana kwithirwa nyomba gwake atari moyo mbari cia kimucia imuturio mworo kuthiete kumuchwa nyuma ya gutwigikana Marango ationekete kana kwigwika gwa ntugo tandiki bande to tukujirite ndeto ino mathongo makionekanaga kuong'ong'a muci uyu wa Marango ara kuringana na chibo wa location ya Chogoria George Mutembei Marango wethirwa karite gitini gwake nyomba na ndamu yumite na marinya mamwiri ara nyomba eno ekuri mbinge na ndeni na kubunjwa imabicha ma DCI bagwatanirite na borichi miri no yumanĩtie na makarika mamende iritwe ekiri mochari ya cibitari ya Chuka kwa igwana nkinya kuruthirwo twiria nkuruki kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi. Hatuke kanya tunogoke banini utikathino aku. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma 120 mwanka 745 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top na kwagarukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imoduyo ko tumelete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukarania wa nyomba hiyo zuzu na netosa Afya Plus nangi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana
kutembea kwingi ni kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akue nagwe. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Orengi nkogwate ugeni tukithina mbere uri urengirwe ta mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Manyara na uria wari MCA wa Bugeta East Mwirigi Karinga maugite ruwa muno makarutha ithurano cia Mbas maturani. Mairima maugite nkuruki ya milioni 70 ni irarutirwe akaunti ya kiama kiu ona nyuma ya koti kuga mbeca ino itikarutwe itina saini ya mwandiki munene. Manyara ugite Mbas itina obici miru indi ni Nairobi. In the next 2 weeks or 3 weeks, tugaitithurano bia kiama kionde Kenya yonde na tugacemania na tugacemania tukabwira Mheshimiwa wetu Mugambi Manyara Secretary General akabwira tugacemania nikia tumba kuthurana. Mheshimiwa Arwaji no ntunwaragia muno no ikanyuga gakanene muno ga ishap. Ntukweu ukariga wakaira kwenda kwa second invitation. Uwe weje tukuthure puchindane na Karinga. Utuike Secretary General Meru County uthuri nderegiti. Ti uthuri kiraito. Kana uithurite kana uchikirite makoko. Kia mathaji kuma koti yegweta ikunarify babwe members bond kinya members baneki. Mtoro tiki ofisi ni yake ni mtu mwake Secretary General wetu Mugambi Manyara no tiki amene. Babange bonde kiama kionde kianeki kitio. Lakini kiraito ura mbugire aitumira manto yanto banjewe na ruriyo rwawe na miriga yawe na rari kinyago akujukio Mbachi gwatwika igoparita kumobikie wale Meru town ira yeta wa senator's office ati ni etire akarangia kuma senator akuma ngabana amitwikia obicie Mbachi ira twitete kuinga na tukaru urenge njeru uti kiama kia Mbachi gikara nyumba ya mtu utu twina mbecha chitu twike makia Mbachi no tugure nyumba kana twakombora obici obici ere kiraito ito tafadhali guti muntu bwirete gwitano uwe choka no udari rangira ango kwa device no ntuvire suni twitete kurugora obici Meru ya kiama kia Mbachi ala Karinga na officials bangi bara bathuri bakakara ankwenda kwira mushoro kwa Arwaji ndiwa no thiruka na unturene ugita yoki na mago kiugaga ati kiama kia Mbachi gitishemania members batishemania ankwenda kubwira kinya bweta koti kana boitie guru kana boinama tugacemania na tukagita mushemno jojo tagwa jwa annual delegates conference ira ya leo tariki 20 buletire koti kupinga tuikia matotumira shilingi milioni 3 ankwenda kubwira mbecu turatumira milioni 3 irasima bwishokie na koti niraugire ni ayenga ni yangu aendi yuga babu botumba kunongeka mushemno jojo tujwa kiama kia Mbachi kwa nkwenda gukwira Arwaji kiama kia Mbachi gigacemania na twamwabi mebire kithibo gwitikia babue ibue ne kiama iyeni mucemanio butwite tucemania na babue na mbeca ingi burite nyingi muno ndiratarite ndona mwaka jwa mbere bwarire 13 million thaiji buraita 1.2 million pande 800,000 500,000 ito bwe twigirite mbeca cia kiama guti ntuku imwe ndamenya mbeca iwi na ciitaga unde accounting officer kiama kia Mbachi na inkwenda kumenya mbeca iu no urarijaga ni ate muntu omba kumara agatuma mwali ongina kana mutano ongina kana mutungi akarita 100,000 na rukiri thainyanya agachoka kaira gaita 100,000 na rita cash ina mbeca uchieta no meeting kinye Mbachi tweka kinyemwe
ito tafadhali chokia nimbe jimbere tuja gwikira miriki itwijite Kama kiambazi kiri imara na 2027 tuenda kulongeka ite beyond kuma MCA mbanga governor MCA MP senator governor women rep kitika tumbara kulongeka kinga kitika raisi nyinga kono todo ania no turoge nyaba tu raisi raisi ro katha Kenya no ro kama kiambazi ito shwau candidate yu ku kiama geto kiri imara na ngora kwira candidates bonde papa otira kuringa kundika nyumba kemburi kiama kikariatea angora kubera ibangeni. Rais William Ruto mondene kirete kirore budget ya mbongeri nikenda kuguna rwangi rwa kithomo ugima na urimi. Akiaria Ruto augite mbesha inu igatethereria nkinya kiri bwandikibwa arimo ma JSS nikenda kithomo kithina mbere ta withire Anthony Kathinya atubesio. Asset. Nyume ya bunge nene gwetukia muswada wogeibwa kigina kia thirikari wa Supplementary Appropriation Bill kimekithiru Rais William Ruto mdine kilete saini muswada ojo na gutwikia watho. To present to you, Your Excellency, the Supplementary Appropriation Bill 2024. Muswada ojo kijaga nyume ya gutejenwa kwa muswada wa kigina untu bula butigite mbesa inyitu kirindwa nginkurani jia thirikari amwe nogu muswada ojo wa Supplementary Appropriation Bill no tigite ndwangire jina bata kiri thirikari ya Kenya Kwanza ikinenkagirwa kigina kiri muswada ojo bilioni 20 ni nenkereto kiri gukiria urimi bilioni 127 ikithijaga kiri gukiria kithomo ile wandikani bwa arimu ba junior secondary schools bilioni 31 ikithijaga kiri mubango wonenkaniri bwa mbesa kiri mathomo ma iguru mubango wa ELB bilioni 16 ikithijaga kiri utungata bogima bwa mwili ile universal health care UHC bilioni 3.5 najo ikithijaga kiri mpongeri ya misara ya polisi. Mpaka thaino na kulingana muswada ojo twikite watho kigina kila kinyitu kirindwangi jia thirikari ni bilioni 145.7 bilioni 139.8 ikinyiwa kirondwangi jia thirikari nene bilioni 3.7 ikinyiwa kiri bunge na bilioni 2.1 ikinyiagwa kiri gitengo gya koti kigina kia garo ya rais na munini wae gikinyiagwa na bilioni 6 obesi ya kigina kinene kia thirikari ilo treasury na ikinyiagwa na bilioni 7 kigina kia rwangi rotungata bogima bwa mwili na kyo gikinyiagwa na bilioni 6.9 kigina kyo thondeki bwa barabara na kyo ikinyiagwa na bilioni 17.3 kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Akarima ntura ya Muriomburaga barabarani ya Marimanti kuthiecia Kariga ni maruthite maandamano komeneri wongere kuwanda wa Shambogita ntere ino. Akarima maugite akaria ni moma kugwatanira na endia ni kenda kuthukangia ciana mwena uyu Polo Kabithi ena riboti ino. Kariba Muriomburaga wa dini ya Marimanti muthenya gwe mthibombire kururungana na kuinga barabara ya kuma Marimanti kuthicia Kariga ikiraba kuigongere kuba wendie bwanda wa Shambogita ntere ino arabugite polisi bari gwatanira na bamwe bakari bakendagia mirogoto ino batakurua kana Muriomburaga sublocation ya gituma enderete nkorokie nye sublocation yiche muthaiga mboiroma lakini yaye uchoko nyuma na askari baba kureta bangi Muriomburaga bairetera mwekuru tukumenya akaya kwende bangi na akagwato na askari wabu aithiro ni achoka omba kuwata na 26 merogoti ya bangi 43 noroni ukaya kaoreo umayu baba kugwato bakandiro ndoni askari ni onda ugerwero askari bagukiria babunja murango babunja counter bathukia pampu na mitongi otira ntu barekerabu lakini antu baba umetu barenja nagu bengana gona bota batwekira mbori kana njogo or baba gwatiro bairwa ngwemwe kuma ngwemwe bairwa barekerwa kotini lakini ora kogwato na bangi aigwato na bangi ntuo wenu rukere kanogoro ira kuma ntura yetu tikathuke no nturia bangi kenderea nture no ntu bangi ni kuendelea nture no ni ekureta thina na ikyo timite twandamana na bangi ni kuthukia ana betu bethuka ibangi bakendagirwaga ugu
Akiuria tongoria bokaria gutigiri bagwitia rurigi kire gukandakana na obinyangi obo no charama buri kubo atweka wewe watothia tamdani wa kukonga kibanga kikathi bakabunja mpaka ingo bathine evidence ya kuga imbabare urenda thirikari ya thiria bangira rio kwa gwatogu bathame mbira ku ate no akarinya na moyokoro wa chabichibo no akarinya moyokoro wa chibo karo tunataka serikali ingilie katikati munera tuthikere osipindi oju atugere kendra bangi na yetegere tokane chobe yetegere beri bathungira atagate barwe na bangenu betikae kuthukiana betu agatukiranĩria na ACC wa Marimanti Bwana Ngige Ngururie Karikarire. Kuna mwanamke alikuwa ameshikwa hapa wiki mbili zilizopita, then ikafika pahali akafikishwa station akapelekwa kotini, lakini haikuendelea hiyo file. Lakini tunataka kuhakikisha wananchi ya kwamba huyo mama tumeamuru mambo mawili, tumeongea na bwana OCS na tumeongea na ODPP ya kwamba huyo mama akamatwe na afikishwe kotini. Mambo ya pombe kuuzwa saa 2, sisi wote tunajua masaa. Sisi hatutaki kujua wewe kwa hii town wewe ni nani. Tunaomba ya kwamba sisi wote tunajua masaa yote ile inatakiwa kufunguliwa kutoka saa 11 mpaka saa 5 usiku. Ngiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Thokoni Muriomburaga Bito wa Paul Ogokabithe Mekare kama wagagia muno nterecia igembe na tigania ni monekete gutabarikia banene ubu ni kumania na moni maria obisi ya Ombudsman egwatite umonde akarima kiuga mationa ga Kyoto kumane na mekare kama mabamwe na ogumathina mamegunda nterecia antu betwe na kuongekia moni matwikite ntabariko nene baria mukarerigite wa Ombudsman Florence Kajuju akinyite nterenu kuthikiria mwingi. Dennis Mugendi hena riboti ino. Tulipewa KPR na bwana Kindiki. Lakini pamoja na hayo KPR wale tulipewa njuzi karibu 8 wako chini. Karibu 8 wako chini. Na hiyo KPR kama kuna njadi na ni watu wanaelikana na serikali, mbona serikali ifadhili hiyo watoto wa hiyo KPR kama kuna njadi? Iyo maburebure okuringana na mukadirigiti wa Kurubanjuru Ncheke Linus Kathera wamwe na akari atendithia ciao no ciagwa ni maitha rethi akari ona kinya askari bakoragwo mienene ya gicokio ubunge kia Igembe North Central na kinya tigania na muthiene gukagia akikirebo inteto iji cia wagagia bokaria itumite obisi ya gutetera kitayo yo Ombudsman itongeretwo ni Florence Kajuju ithithite gikaru na akari mukawe ne jomwe nterene iji kubathikira na kubathira bura bukathithua kienda akionekana gukurukira obisi iji tweyete ao twe supported ni partners betu beta wa DCAF akuma Geneva na tukiwatanaira kienda tumba kwithia tukiaelia mathina ya antu betu bakwithia yage bakerea especially non tubwa security kana kwaga ukaria bobwega itukomea especially side ya Igembe North, Igembe Central, Igembe South, Tigania East, Tigania West na inya side ya Bore na narabo imenti kwenenya the mathina maingi mno yakarikite ng'ombe ni kuiwa itukuona inya conflict ya bura antu bautura muturire watweka baraba kuma side ya Isiolo na ba side ya Meru County iba kwethia bena tundwa mara antu bakeya baba botonyera michie bakethira bakiyukia ng'ombe chienu chathia tathiato iborishi watweka ite kuoneka kana nyachiero chiacho kwikare gochokwa na antu betu bakaura wasana sana batirorirwa ni mathina jamiunda mathina jara jonthe Kajuju akwira akari bakinyo bisine yawe ile ararugurire mutindwa ni kenda batungatirwa ibe kwena thina muno nya side chia antu betu ekiongo ukona no ntu basonga songera yathithirwe muntu arethirwa taitwewe ina point nini nkorokia bira arare kwa ground watirima kachia kuniyele ara utwere na ana baku araba yoyo benu bathikirwe lakini thaira weta kuthanwa taito watirima i point ite koyora inya point emwe era yege taito anto baladi kethibo bate kuritira babwiri wita batuturi office ya Ombudsman tugatigira anto baland adjudication and settlement officers na registrars
baland bawita ngwera yoera yagirite nediga nkwere nyanto barabange mwemerera inge mwanya ndene Meru County na thina ichia miunda iyo nikire ofisi ombudsman. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Mwiti Arandoria ni kamishona umweru wa Rwangi rwa Nchera na rutite wirane kiri Kenya akareta maugaruruku Rwanginiro mwiti akiaria awite Nchera shitushina abungwa ngiri 60 gwetia na ibaterie kwiga abungwa ngiri 30 aki nongerete na kuga akongera ithomo cia obundi na utia nikenda abungwa magunika nkuruki. Boniface Mongera ena ripoti ino. To kwethanira nwe komishona umwero mantu ya Nchera janthiguru ne Kenya bwana Patrick Mwiti Arando obisi newe natwambira kumulia biulia kiuria kia mbere kiakirika gitaka wathani bwa werenda Kenya bati bamulikane no ntoboleko na tucokeria twira we arenda kulikana ja komishona orio nyenye namba ya bungwa kiri Nchera cha nthiguru Kenya. Nchera cha nthiguru Kenya cina mungana jwa bungwa ngiri 62 inde kiongo kira kibaterete ingiri 30. We do not have control of the number of inmates that we can accommodate, we receive in prisons. That being the challenge, what we are doing to ensure that we reduce the numbers is through using community service orders, review of cases through the judiciary, and of course ensuring that through the courts, they are also granting lower cash bails and bonds to ensure those who are facing trials, they can still proceed with their trials outside the prison. Kingi bwana komishona Mwiti wa Arando ariwa kenda kuthira kiriko ja komishona oria waretere teknology kinande kiri Nchera cha nthiguru Kenya. We need to modernize our prison industries through introduction of new equipments and new working tools, so that we can remain competitive in the market in terms of the production of completed items that we make from our industries. Na kiri mantu ne jogi mwire kirongiro rwa Nchera bwana Patrick Mwiti wa Arando ari ugojoni wabangite. The Wanini Kereri Level 4 Hospital at Prison Staff Training College, it has been constructed and completed. What we are working on right now is operationalization of that facility. It will cater for our officers' health needs, and this will greatly impact positively on the morale and also the welfare of our officers. Mojo jonde zere unajo komishona Mwiti wa Arando ariuge na wirigiro bune kine kethire kioneka kuthithia nteto ici no tugote na kigena utukumba kwithira kuithika. Korona kukwarua mabitha barongiro rwa Nchera ibambirije kuthura beraramika nonto bathirikare Kenya Kwanza kuthura kira wika wirane bora baberite bakethura bebongera mishara na nyankoroki kubagarura mathaga jaria bakwithura betumira. Nke reporter Antoshoro TV kumaja kingina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Akarima thiru Rojine Egembe Central ni maruthite maandamano manene kumeneria mubunge wao Dan Kiri ni kuthuka kwa barabara inu ya athiru. Akarima mama ugite Kiri arakinyire na bona akaria mawe atiga macenga ni mamwirite mamathondekere barabara inu na nkijagia kithima kiria kienjirwe ni mubunge Kiringo hau kanyuma. Marion Karugi hataririe. Origero tiangasi batwe bamo bauneganga maro twe kwandamana bia torera ni anto batora na metie ndhitangi mwanka thai batu bito kwanda tote kwenda mwara mu bito kwenda ilami na twekera lami iboto wa batwe ni miario ya kariba thiru Rojine gicione kia ubunge kia Egembe Central baraba sumerete na maruru kumeneria mubunge wa Dan Kili kumania na barabara ya thiru Rojine irabethirito bakiandamanira kwa kaita. Akariba bariwa ntuko ya ruare mubunge Kili na ukari na musemanio nabo inde antu akwariria ura kathiria thinira bokulukira bariwa jukirie kanya na kubaritire makania na njore ya wera yo mwijikete untu kinyabo tumire musemanio jure makuthira na ukandwa Kele ajera atwache tore antu akura buru na gumete na ndo kalankware
na bange thimbili na mete nditangi na silaini bado neto kwa theketa to kwa tere bado tendo ukare areko areria kwatweka bila to kwenda batu njera to kwenda roe na to kwenda kinyira sibingi atwere atokera ne yere ruare atweta Al-Shabaab atweta nkomori atokwenda mwera antu bathero ti nkomori antu bathero timbi twena kia kuromero kere twatura barabara na tukandamana twamwetia barabara no ntona thani twe mbesa cia twatubwethire barabara woni gerero giakwa ndene ya thero royene ni gwethira na bakwa ne bagoya kuthetera barabara na woni nderethe ngaibwo murimo mwana okwetemerwo kiengo nara no ndo ndetera no ndu etata autelia na gasi kinyak anane baba ya thero baba wetu badani kele bari tangwe kari urato kuthwana ciake ya na solution ethina cietu ya na irumi na threats batu ito kwenda kwira mheshimiwa ndani tutio wetete kenda we yo turuma to wetete kenda barabara ebwethwa to wetete kenda transformer cia to wetete kenda turethera maendeleo. Alikuja na watu wake fimbo na masilaini kitabu tuongeleze tukaanza kuona masilaini na mafimbo yakitolewa wapi kwa ngari. Alafu hii maandamano tunafanya mtu angalie vizuri sana muone vile tuko. Alafu barabara hata barabara hakuna. Kina mama akiwa mjamzito yani hawezi akabebwa na ngari kutoka kwenda pale. Bariwa Nkuluki na mbireria weketha biashara bamo bantereji na kumeneria mu biashara umo wa mira ukumenyekana ya Luka Kayongi akiwa niwe uchochea maandamano miario ethoretie bunene akariba nyogethe akele naenda simira na uenda si Tanzania awati kureka mtonge akaendi no ntwari aretishia Luka akiweti amofunga iliali biki sia Luka ete ndagasi atho sia atkodinga matatu asina no bo afaindi na no anto badro afaindi na tu mira ya Luka bonde na to atu badro bonde ni Luka no kwa Luka bo maambesa no rumere Luka ni employer wetu athero roye ni uraturi Luka nandikite anto saitie wanwepte akolo akona thina kinekari omenye wetu keira anakuja kwa uwanja badala atuambie hii barabara atatengeneza, anaanza kusema maneno ya mwanabiashara. Huyo ndiye anatulisha, eti anasema ametu invite ndio tu nini, anasema eti atamaliza. Sasa niulize, sasa security iko wapi? Saa hii hata mimi nikiongea hapa lazima ikuwe kuna security. Njuu saa hii mimi sijui nitaenda wapi. Kituone kike Boris Kialare nintirimania na mubiashara uyu Luka na rama tukiro torobawe na kuringa riboti akiwa bori watine bunene na kingi ariwa we uti mtware akenda kuandamana na maisa awa yari atari ne onto intisi wi mheshimiwa ndani kile twari thenya kande ya ukondero ndi menyere na ragwe nimbinsa itime sema ni yo fuichi winte onyo centro kwetu north mheshimiwa go ni TJ na biashara cia go ntiritere nya thiru nditera north kou nyatha ibombo nao wankuyite kuthitanga ikambine ndithite kou nkoromba mantu akinyele kianto bonde bamenye kile kambitire oro ndare awita atumaga beria oitwonane no agenda tumumbak ari akuritira ntungwe ira yiro baritira ofuicho ndamure ntyo kwake na uaga megisua biashara ego guthira na ka megisua nya mtondi terango mutuliri maru na dimo nkoringoro imbiye muno nya ninge kuru na kuru bambire ndi menyere maisha yako gikili oinya onto bonda bo akatika ki oibo menye ikili ke reportera Weru TV kuma Thiruru jene Gembe Central Bito Marion Karugi wa Kinyua. Niwega nontu wakwa na kanya kurumira nteto cietu ciengine ona cia kinya thaa 3:30. Betagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Purity Richard tikathino akunyumenda kinge tukoracani mubango wa gikaro na county.